Evar baş Kurdistaniyên hêja ji rêveberiya çarpelmedya Silav û Rêz îşev gelek mijarên nîrxandinê û sohbetê hene. Temaşevanên hêja bi şerê İsraîl û Hamasê li rojhilata navîn rewşekî nû derket holê. Pirsa edaletê, pirsa azadiyê, pirsa حق و حقوق gelek mijaran da ev rewş derket pêş. Bi şerê Sûriyê bandorek anî tesîra wê li ser Kurdistanê jî çêbû. Aktuel du perçeyên Kurdistanê bi vê dîzaynkirina rojhilata navîn ve girêdayî aliyekî Rojavayê Kurdistanê aliyekî din Bakurê Kurdistanê bi hevrê girêdayî. Niha du hevdîtin bi îmiraliyê çêbû piştî wî bixwasî ku em dişopînin du helwest ya jî du paradîgmayên konkret li pêşmehî. Ew ê ya em bibên bi paradîgmaya ku dewletên rojavayî jî piştgiriya wê dikin û konsensusa ya jî li hevkirin hevdîtina vê taliyê Rêzdar Serok Berzanî û Rêzdar Mazlûm Kobanî tevgera Kurd ew ê li gorî wê xwestekê tev bigerin ya jî em bibên dê çapemeniyê de bixwasî ku em dişopînin ya jî ew ê li gor İran, Iraq, Sûriye û Tirkiye deriyê xwe ji xwestekên emperyalîstan bigerin bi vê paradîgmayê ew ê tev bigerin. îşev me xwest bi du mîvanên xwe vê mijarê sohbeta wê bikin, mîvanê me binirxînin û em jî bi pirsên xwe ya jî pirsên ku cenabê we bikin em bi wan re vê mijarê bipeyivin. Ez hevalê re jî rîca dikim bira mîvanê me bînin ekranê û em dest bi bernama xwe bikin. Ji alî çepê ez dest pê bikim. Mîvanê menê yekemîn Rêzdar Memet Tanrıverdî ye. Rêzdar Memet Tanrıverdî cigirê Serokê Giştiyê Civaka Kurd û endamê Komîta Rêvebir ya Diya Kurdê. Kek Memet tu bi xêr hatî? Serçavayê var baş. Mîvanê me duyemîn zanîstê siyasî û pêwendiyên navdewletiyê zanîngeha Vîyanayê Rêzdar Naîf Bezwan e. Kek Naîf tu jî bi xêr hatî? Gelek spas dikim ji bo xwendina we. Em dest bi sohbeta xwe bikin hema ez jê em ji Kek Naîf dest pê bikin û Kek Naîf cenabê we jî ew ê dişopîne û min medya civakî de çend bernameyê we jî şopand. Hûn xwediyê di vê mijarê de xwedî agahdariye ne. Pirsa min ya yekem ji cenabê we piştî heftê Oktober ya şerê İsraîl û Hamasê li rojhilata navîn rewşekî nû derketî pêşberî me ji bo ewlekariya İsraîlê ya jî hewldanek ku ji nû ve dîzaynkirina rojhilata navîn di rojevê de ye. Bêguman ev tesîrî me jî dike, tesîrî Kurda dike anka li Rojavayê Kurdistanê. Paralelê wî bi hin gavan tesîrî ser Bakurê Kurdistanê jî dike. Cenabê we vê rewşê çawa şîrove dike wek zanîstekî siyasî ya jî çavdêrekî siyasî ya jî wekî rewşenbîrekî Kurd hûn vê rewşê çawa dinirxîn em we gudarî bikin. Fermo Kek Naîf. Gelek spas dikim ji bo xwendina we û ji bo pirsa we. Niha bi rastî wek tê gotin û tê zanîn me dikare bêje piştî heftê Oktoberê 2023 şerê nava İsraîl û Hamas da yanî tiştê ku di encam da çêbûn û heta îro hatin bi rixandina rejima Baasê Sûriyê wek
چام بجن وک اردهجیه کی ژئوپلیتیک کورو برفره yani اردهجی کی ژئوپلیتیک کورو برفره درکت de encame da çi bu ji bo çi erdhejî ji ber ku bi erdhejê da gelek tiştên rixandin û ژئوپلیتیک ji ber ku tesîra xwe bandora xwe li ser xarîteyê siyasî nexşeyê siyasî û sînora çê dike ji bo wî jî rojhilata navî da ji bo wî jî ژئوپلیتیک belê erdhej gelek tişta di rixîne lê şûnda wî da gelek tiştekî nû çê yani tiştekî nû bê avakirin bêguman ev jî xwe piştî her erdhejê ew tiştekî prosesekî ku avakirinê dest pê dike bawer dikim tiştê herî pêwîst ana ev e kavê gelo çi ava bibe ji bo ku çi ava bibe şûnda teklî heta îroyê da pêwîst e ku meriv di ber çav da derbas bike gelo ka çi hat guhardin yani hem ji bo heremê rojhilata navî herêma rojhilata navî hem jî bi taybetî ji bo Kurdistanê çi hat guhartin hindek li wî em binêrin carek yani wek tê dizanîn û gelek jî tê gotin bêguman yani ew hêzê Îranê û hevalbendê wî wek ku xwe bi wek aksa berxwedanê bi nav dikirin proxyê Îranê û hevalbendiyê wî bi awayekî gelek kur têk çûn yani hêzê wan ji para çû bi tevayî ji holê re nebe jî bi awayekî gelek kur têk çû me dikare bêje yani ew guhartinekî herî mezin e çê bû guhartina herî didiya me dikare bêje bêguman ku destê İsraîl û pozisyona İsraîl gelek xurt bû bi İsraîl jî wextê me dibêje İsraîl bêguman bê me bêje bi awayekî sembola hêzê rojavayî ye yani sistema em bêjin Amerîka û Ewropayî yani İsraîl di heman demê da sembola wê hêzê ye jî ne tenê bi serê xwe ye bêguman dewletekî bi serê xwe ye lê sembola wî hêzê jî ê rojavayê jî hem pozisyona İsraîl xurt bû û hem jî destî wî gelek xurt bû Asya me dikare bêje ku bi taybetî li ser axa qada Sûriyeyê destê Tirkiyeyê jî xurt bû gelek me wî jî bêje ez dibêjim destê wan xurt bû nabêjim pozisyonê wan mayînde û ew bû gelek xurt bû lê ez dibêjim destê wan jî xurt bû dibe em ser wî jî peyvîn ka ew tê çi watê digel vî da ji bo Kurdistanê guhartinê gelek mezin çêbûn yani ew prosesekî dînamîk e yani ana em behsa encamê ku di nava wê ewkê da guhartinên ژئوپلیتîk da çêbûne em behsa encamê wan dikin ew jî ew e ku meriv dikare bêje ku ew li statikoya kolonyal a dagirkerî li ser Kurdistanê darbeyekî gelek mezin xwar bi rixandina rejima Baas li Iraqê 2023 da darbeyekî gelek mezin xwar pêva statikoya yani kek nayf biborin dikevin navbêre qesa cenabê te darbeyekî nav pir mezin xwar ji alî حقوقا ناو نتویی کو ام ببین ریوبریک یا جی دولتی کی وک سوریه جهوله رابو ماکزاگون جهوله رابو یا جی دوی واته ده جناب دیگمان هم جالیه ناو نتویی و هم جالیه سیاست رئال و جبر کو برخاندنا رژیم سوری آباس ده همان دمیدا او چار ستونه کو kolonyal stratikoya kolonyal ser Kurdistan ava bun distun jwana ruhiya her du Baas her du rejime Baas Irak ve Suriye şu yek daha beri ruhiya bu u adını cihat ruhandın distune bingeyi ruhiya stune kolonyal İraneci evci gelek behez bu uma Türkiye u Kurdistan bir tevayı ez duhazım wî bêjim yani
او ستاتیکویا کلونیال سر کردستانê bûye wê jî hem di hêla meşruiyeta navnetewî de hem jî di hêla fırsetên derfetên ji bo Kurdan re û hem jî di hêla siyaseta real da gelek hat rûxandin lêbelê ew divê em serê meriv bipeyve ew pirsekî din heye ka gelo ew ê ji wan firsen da û ji wan tiştê ku hatine guhartin ew ê siyaseta Kurd bi çi hewlê bi çi awayî bi çi şeweyî çi encamê jê bigire ew pirsekî vekirî heye. ew duê ew ê de stêke min nabêre yê biryara dagirkirina Kurdistanê dan û Kurdistanê dabeş kirin îro li saha rojhilata navîn ya jî li Rojavayê Kurdistanê di gelek mijara de xwedî peyvin. Li gorî cenabê we ew du dewletên ku cenabê we bîsek berê behsa wan kir got êdî tu bandora wan tuneyê di aktörekî dinya di Tirkiyeyê de ev hêzên ku biryara dagirkirina Kurdistanê dan û niha di wêneya ku meriv lê mêze dike dixwazin li Rojavayê Kurdistanê Kurd xwedî tiştek bin gelo ew mümkün e karin dewletên ku biryara dabeşkirina Kurdistanê dabin bandorê li ser siyaseta Tirkiyeyê ya êrişkar wê di dagirkirinê de bi îsrarê kare wê yekê pêk bîne kek nayîv. Yani ew bêguman girêdayê ka siyasetekî çawa aliyê Kurda bimeşîne pêva girêdayê yani di siyasetê de tiştekî wisa bi serê xwe hema wisa bi otomatik çê nabe bêguman û tevî girêdayê bi xebat û dîplomasî ku Kurd bikin nav netewî de girêdayê bûyî lê meriv dikare bêje ku bi taybetî jî girêdayê piştî rûxandina statikoyê em bêjin bi awakî gelek Kurd ka wê nîzamekî çawa li ser kîjan esasî di rojhilata navî da li Sûriyê da û bi wî awayî jî li Kurdistanê ew statîkûyî çawa ji bo Kurdistanê derê holê dibê meriv li ser wî bisekine li ser wî bişopîne û ji bo ku encamekî baş bi dest bixe siyasetekî bihêz hevbeş û nû bimeşîne li gorî baweriya min yani ew girêdayê bûyî vaye. Baş kek nayîv niha cenabê te behsa dîplomasiyê behsa siyasetê li sahayê ez kek kek nayîv gudarî kir cenabê te jî bi salayê li derve siyaseta yani ji bo Kurd bigêjin azadiya xwe ji bo mafê xwe bi dest xînin kesayetekî çalak di dezgehên Kurda de xwedî peyvên te xwedî qîmetê gelek hevdîtinê te bi partiyên siyasî cenabê te li Almanya dimîne têkiliyê te bûne ev bûyerên ya jî ev aloziyên rojhilata navîn ku tesîrê bandorê li ser li Rojavayê Kurdistanê kir û divê pêvajoyê de gelek çalakiya de jî cenabê te dezgehayên ku hûn tê de diman diya Kurd civata Kurd hûn gelek aktif in wek kesayetekî li derve û ji bo doza Kurdî tu cenabê te dixebite vê ew ê tu çawa şîrove dike ji derve wêneyên Rojavayê Kurdistanê çawa ye yani tiştê bîsekberê kek nayîv got ew aktörên ku Kurdistanê dabeş kirine niha li xwe min kur hatine vekî li sahayê tişt jî çêbigelo mümkün e ku li Rojavayê Kurdistanê siyaseta Tirkî bi ser keve ya jî dîrok li neheqiyê xwe vegere û maf û azadiya Kurda di çerçevakî de nas bike tu çawa şîrove dikî kek me Spas ji bo pirsa we kek Siraj wek mamoste nayîv siyanî ziman biçek lê zêde bikim biçek zî girêdayî hêza Kurda ye yani Kurd eger ku yekrêziya xwe bi kar bînin îşaretê yekrêziyê tên xuya kirin piştî hevdîtina birêz Mazlum Abdî û Serok Barzanî yani şansek pêde bûye eger Kurd bi yek dengî bi hêza xwe ya eskerî û siyasî
بکاربن یک بکن وک جناب وزی بحث کرد فرانسا مثلا علیکاریا کردادی که ایرو من تویتک دا خواند که نچروان بارزانی دبیجه من بريز مانويل ماكرو اضافيم وبس سر روشا روجاواي كردستاني ما دا وستاند و ماكرو غوتيه ازيجل ترامب خبردم علي دن نتانياهو سرك وزير اسرائيل با روجانا سردانا ترامب تكه ده روجا بيدا اوزي سديسات بحثا روجلاتا نابين و سروشا سوريا وسروشا كردازي بين زمان اف جبو ما جرينجن او حردو اكتر فرنسا وهرشقا تركيا بحناكي خود كرن قوتن فرنسا دولتك بتشوكا وقد نتشتكوا وزير وانا دربي بربي دسي حفتا بعسكرن بكنيان لإسرائيل وفرنسا كارن رولك مزن سر أمريكا بليزن وغريغلك تشغريداي أمريكا يعني جمركو حتى انها بشتي آلوزية بشتي تكشونا ديكتاتورا أساد تركيا أكتيف أريشي سوريا آخا سوريا كردان نكريا يكزي أمريكا نيشتيا غريداي بوليتيكا ترامب نميبي دكن بكارمي كنا بكن أمريكا عسكرية بجواجواي كردستان نكشينه او مجاركي او كيك محمد دوينا بريدة او فكري قالوا جناب تب سياسة ألمانا بيلايا او بلند او صعوبتي دانوستندني دوي مجاريدة هلوسة ألمانا تشاوي برا رايا گشتيا كرداجي جي آگاه دار به ألمانيا هلوسة كوي تشاوي هي دوي مجارا دجبو ستاتویا جی آزادیا کردا کردلور بگیجن انجام کی هلوس آلمان چوای دولت آلمان يعني بوليتيكا آلمان سر روجاواي كردستاني عن سر كردا زلالة نشبو كردايا اللي قوارتنك زدانينا بيشتي تكشونا أساد وزير ألمانيا دربي أنا لنا بيربوك و وزير فرنسا دربي بحرد سردانا شامي كرن چون چولاني ديتن و هفديتن بيكرن يعني بون سبب رخنا كرن دي بلكي وصورة ديتبون دي فيديو هذا وزير بيربوك درسي خو دريجي ويدكه ودرسي ويناغر يعني لوي دريزي فيم كرن كو اسلاميست نيه دونه اسلاميست زوزوناي نقوارتن دوامي القاعدة أنا لو إذا حرد وزير أزيغوت ما في كردا أم دباريزن وكرك بسوريا في مسألة لا واخد أشارة سربكة لي بوليتيكا يكتيا أوروبا دياري أشكالنينا يعني تسيرك يكتيا أوروبا زي لرجلات نابين حتى أنها نبوية وك هفجرتن ألمانيا اف 10 سال داوی آلیکاری همانی دهرمی کردارا نکرن يعني حتى اسلاميستا حتى هرما اساد آلیکاری دکرن ل آلیکاریک خورد جبو کردا نکرن حتى بالسودان حمولاتين ألمانيا كي كامبا داعش تابونه هنسي هنا هنسي حمولاتي خو حمي باشفا نكشاندنا جلك جارا كردا هوار كرن قوتن بين حمولاتي خو ببن وقال ما ديريكت كونتاكت دينن لألمانيا جبركو بي دي يعني تركيا فيها دبيجا در دواميا انزي شريك PKK و PKKزي گوروان رخصتنك ترورية نقصتن لقلبان داروستان درك اكتيف دينن بايا بشتي سي هفته المجارتنك نوهية لبوليتيكا ألمانيا در بدا تشتك اي گوارتنك گريك اي چينه ببچكسي گلك تشكري داي بوليتيكا أمريكا دروجلات نابين دا فرنسا و إنجلس كارن رولك أكتيف بليزن جبركو
وپرسی وانا د پرچکرنا کردستان دا مورا خروجات نابین خستن تاثیر وان ایه لی آلمانیا پولیتیکا گزلا دیار نینه جو کرده. ما مصنعیف از باورم که اکسیرات جایکرانه چه هم دوام میکن؟ بله یعنی وقت آنی زمان راسته یعنی هلوسته کی ارینی هیه جبو لسر کرده به توایی لسر رولا کرده که کرد کارن روجلاتا ناوین دا بلیزن یعنی مرد کاره بیجه پشتی رزگار کنه کوبانیه د تیگیشتنا روجاوایی دا امریکا و اروپا دا تشتکی وک شورشکی چی بود تیگیشتنا وان لهمبر کرده دا یعنی برانبری کرده دا گلک تش هاتن گوهارتن یعنی اوه کی پرسپسیونه کی تیگیشنه کی پوزیتیف هیه لی پرسا هری پیویست که گلو او پوزیسیونا ارینی اوه چا بکه به نوا سیاسته کی ارینی آلیکاریه کی و هوالبندیه کی ارینی کو آلیکاری بکن یعنی جبو کو دساهای دا جبو کو کرد مافی خوی نتوی و استاتیا خو به دست بخن چوا اویج پوزیسیونا هرینی بکه به نوا سیاسته کی ارینی او جی بگمان وک وجی آنی زمان او جی گریدای به سیاسته کردستانه وای که حوله چوا پوزیسیونه کی چوا بگرن جبوی بله هنک گاوین گلک باش چه بون وک وجی آنی زمان او هفدیتنا لهولری لدگل سروک مسعود بارزانی و معظوم کوبانی را جنرال معظوم کوبانی را او تشتکی که گلک باش بو جبو yani heviye ki mezinda guhartın çekirin psikolojiye insana da Kurdistaniyan da le yani gere encame he khurtru baştır derin hole ez bahardikim Kurdistan her çarperçeyi Kurdistan u diaspora Kurdistan ji le benda wan encame ereniye ku indi siyaseteki nu be meşandın hevleki helvesteki nu be standın جبر کو دیروک شی نشانی مدده امجی دزانن د گلک جاران دا گوهارتنی کوچه بونه دوان سنسری داویه دا yani guhartni jeopolitik kuçe bune evana yani hin fırsen da dedin ber kurda le ev fırsen be zaman ninin yani demkine yani ten ud için vakti merib ne amede ve encame başvan dernek jela siyasi va u encame mayinde jwan dernek ten guhartin iro yani 2000 vakti ku işit erişi Kurdistan'a kır. Ev disa tişteki guhartine ki jeopolitik şey bu. Disa dese Kurda kurt bu. Digel ku genosidcil hember Kurdar Kurdi ezdi u vekidini hatın kirin. Le ev siyaseta Kurd ne kar bu vi bağaya ki mayinde bikar veyne u bike strateji u siyasete ki nu. Le heviya me ev ku iro evji bekirin ez bahardikim tişte heri pevis eve. Yani ev bekirin ev şerti ku ana derketine rojlata navin da ev derfet hene jbo Kurda jbo Kurdistan ya ev jigriday be heza Kurda be siyaset avan be marifet avan be khabat avan bu yekbun avan begu keksiraş min hinki jbo gelek spas malata va ya wala Kurdistanê me problema internet livir yani mixabin em çawa bikin malata va kek naif tuket nabere keksiraş eger derfet hebe berek pirsa bo pirsiyaz di nokta lezede bikim vek mavsûm yani zvan eger Kurdên Rojava bikaribin ser daxwaza federalizmê yekgirtiya xwe yani dibêjin opozisyon zî ekser evêne zî PYD zî yani qesedê zî vê dibêje daxwaza xwe net bikin û hêza xwe ya eskerî
devje berledin yani bejin emi heremi parêzin wek mîna Başûrê Kurdistanê. Avrupa amade ye yani Avrupa Başûrê Kurdistanê wexta ku Daeş wek mamoste nayîf yani zvan êrişên Kurdistanê kirin Almanya ku qet nedixwest alîkariya Kurda bike danîna çek û alîkariya hûmaniyên eskerî û alîkarî hîn zî dewam e 10 sal zêdetir e û xurtbûna û cesaretbûna û mêrbûna Kurda bi rastî Ewropayê têgotin û îmajek pozîtîv çêbûye yani dünya amade ye eger ku Kurd êza xwe xurt bikin mesela federalizmê da yek rêzgirtiya xwe pêk bînin û bi şamêra têkevin danûstandinê ez dibêjim ew ê serkevin tabii bi çekî girêdayî Tirkiyeyê wek wanî ziman hêza diyemîna eskerî destê Tirka daye ew cepha Neteweya Sûriyê direkt bi girêdayî ew îslamîstên grûpên îslamîst girêdayî Tirkiye û Tirkiye dixwaze beşa Kurdistanê bikin destxwe eger ku Amerîka nehêle û Kurd hêza xwe xurt bikin di federalîzmê da ew ê serkevin û modelek wek Başûrê Kurdistanê ê derê ev model dikare bibe şansek bide ku Başûr û Rojavayê Kurdistanê zî yekîtiya xwe pêk bînin. Divên dema pêş da diasporayê zî û karê dîplomasiyê da zî Kurd gerek ji Amerîka û welatên Ewropa bixwazin ku belafirên Tirkiye di ser heremê Rojavayên Kurdistanê da nefirin wek salên nodî da çawa Ewropa û Amerîka û NATO nehêştin belafirên Iraqê ser axa Başûrên Kurdistanê biçin û bên ez bawerim biryarek ê wisa ê gelek tişta ê bêxurabîne û statiyek ji bo Rojavayê Kurdistanê ê derê holê. Gelek spas Kek Mehmed. Kek Naif ez cenabê te ew ê bipirsim. Yani hatina Trump cara duyemîn siyaseta Amerika kir mijara dihin ewa da ya metirsiyê gelek tiştê tê gotin îro jî do jî nûçeyek derket got işte sernavê Trump got ew ê ji ew ê vekişe ji Rojavayê Kurdistanê vekişe do Trump daxuyanî da got na vê gavê nine lê pêşerojê em lê mêzekin. Bihatina Trump cenabê te ew ê çi bandor li ser ew ê bike siyaseta bigiştî ya mesela mijara cîhanê mijarekî dur û dirêj e ew ê çi bandor li rojhilata navîn û bi taybetî li Rojavayê Kurdistanê bike. Em te gudarî bikin Kek Naif. Belê, spas. Niha rastî bi ji nû ve hilbijartin û hatina Trump meriv dikare bêje ku li seranserê cîhanê tiştekî wek çawa bêjim prosesekî pêvajoyekî kesnezan an jî em bêjin nediyariyekî sistemîk derket holê. Yani daha berê em bêjin ew indî tenê ji ber ku Trump li ser ana li ser desthilatdariya dewleta herî bi hêz herî xurt li ser li dinyayê ye cîhanê da ye ew bi xwe re jî wisa nediyarbûnekî sistemîk jî derdixe holê. Yani li her derê dinyayê li Ewropayê li Çînê li Rojhilata Navî li serbajarên gelek welatan heta li welatekî bîna İngiltere ku haw qas têkiliyê wan kûr û dûrin bi Amerîkayê re di nava wan da jî xof hene bêguma yani nezanî heye an jî di kavê gelo çi bive çi neve li ser wî şik hene û pirs hene li serê wan da jî. Yani rewşekî wisa bi tevayî heye di gel wî da jî meriv dikare bêje ku yani di gel ku Trump wek nediyarbûnekî sistemîk jî aniye siyaseta cîhanê niha meriv dikare bêje ku
تشتكي وكا ام بيجن چاو بيجن وك يعني برنسيب و نورم ترامب ای پر رونشتی توننه دوی مرف تبگیجه دوی نقطه دا لی فرهنگاوی هیه يعني فرهنگاویه مرف که بيجي وقت فرهنگا ترامبولوژی انا گلک انسان بسپور لدنیای سیاست مدار و پسیکولوگ و وکی دنی دیپلمات لسری دفکرین دخوازن تبگیجن که گلو مرد کاره او فرهنگاوی شوی بازاریه فرهنگاوی ای ترامپ چیه مرد کاره چوا تبگیجه و مرد کاره چوا انجامه کی باش جبو ولات خو عندي كيجان ولات به جبوي جي درخه وك مگو ترامب وسا نه دولت زلامه كو ام دزانن يعني وقت بيجين ستيتسمن يعني دولت زلامه كو ام دزانن نوسايه لبل فرهنگاوي تايبتي هي شويوي تايبتي هنا مرت كاره بيجه چي او فرهنگاوي جارك جبوي دانوستاندن هنا وك gelek جاراتين زمان دانوستاندن هي تكلي هنا يعني كار zarar و دانوستاندن هي مرت كارا بيجه تايبتي كي دويمينجي هيز بارستيه يعني هيز پرست براستي يعني لغوري هيزي لغوري اوكي دشوبينه دسلاتاريا وك چا بيجم وقت تكليه كل لسر چاوا ام بيجن وك امبراطور وك مونارش وك يعني وك رژیم اوتوکراتیک انجی امپراتور بوی اوای حول ده خود يعني تكليوي و تشتكو دكه تشتكو دخوازه دانوستاندني ويجي لسر وي اوای تين هولي يعني ببيبه كدني ترامب وك بلاتني دبيجن مريبكي هومو بوليتيكوس نينه يعني نه زلام چه بجم دولت سلامه ترامب هومو ايكونوميكوس يعني يعني تجاره معرف کار بیچ تجاره سیاست جی بزینیت تجاریه يعني تجار او بشكي تنگه ج او كاوي ج فرهنگا ترامبولوژي بشكي تنگه لاوجد ناوي داي بيگمان ناوي داي دگل ويداجي دبي معرف وك چابجم وك تشتكي كو مريم نكاره بيرا تكلي دينه مريم نكاره السري باخذه مريم نكاره تيبجيجه يعني معمايا كي مست او تشيوسا جنينه يعني اوي هنا فرهنگاوي هي شوي سياسته هي دبي مريم الغوري وي فرهنگي والغوري وي شوي سياسته ترى دانوستاندم بك وتكلي بخازه دينه بويرا وبسيستما ويرا بيگمان ام بيجن دولتا اسرائيل جي پرچكي وي سيستمه انجي درو دوره كسندني لواشنطن لگلك ولاتي دني جي پرچكي وي سيستمه نماز كره وساجي بيجه يعني دگل كو روشا ترامب جبو هر كسي دنيا دا انا جي اوكي كا يعني جاليكي با جي دلگرانیه جالیکیه دل جی دلخوشیه تیگو هارتن لی او نینه یعنی معاماج نینه مرد کاره تیبگیجه مرد کاره تکلی دینه مرد کاره يعني بري هرشي وقت قوانين مخصص وين مسلمان يعني لسر هزي لسر دانوستاندني تي آواكرن والجوري باوري من كرد كارن هزي خو بيشتر بفن و دسته وان داجي گلک کارتن مزن جیوپولیتیک هنه دسته کردا داجي هنه او هزي خو بدن سرهف و قوته خو بدن سرهف و دکارم بیا واجی با اوای کی گلک کو انجامه کی باش بگیرن دکارن تکلیه خو به ترامپ را و سیستما درو دوری و دینن جبوک دکارن مافی خوی نتوی مافی خوی روا مافی خوی چرنویسی به دست بخن و دوان دمه که جنوبا و جوجاتا ناوی خویای که نظامی که نو به آوا کردن دوی دمه دا به آوایی که سرکفتی جوی پروسسه داره. باش که نایف گلک سپاس که محمد جناب تاج بوی هاتنا ترامپ و باندوراویا
لسر روجاوای کردستان گاوا ده جناب تبعسا هدیتنا رئیسدار نچیروان بارزانی اون ماکرون کر باندوراوانی سروی کردین باشوری کردستان به دم پرسی هدیتنا رئیسدار سروک برزانی و یا رئیسدار مازوم کوبانی مازوم عبدی yani aliye Kurdacı gelek tiştên baş çê dibe gelo ev tevî vê lihevkirinê ku li sahê bixwasî ku cenabê te dişopîne ew bandorekî li ser siyaseta Tirkiyeyê jî bike kanin Tirkiye di hin tişta de gav bişûnde bavêjin û tarza bîsekberekek naîv got mirov ew نکانت فهم بکه به چه شکلی به چه شیوهی تکلیف اردینه لروجاوای کردستان لدیجی خواستکن دولت روجاوایی ترکیه کاره گلو تشتکی لدیجی و سیاست بمشینی یا جی انجام جه بگیره تو چه شیروید که کک ممن کک سراج ترکیه دیجی امریکای نکاره او بکن یعنی به ایزنا امریکای نکاره قبل روجاوای کردستان آنزیل سر سوریه باشه یعنی تشتی پوزیتیو تانی زمان یک زی نوچک پوزیتیو دو ایرو نخواد گوتن ولاتین کو کوالیسیونا کو دیجی دایش هیا وقتک دایا دمک دایا باشور کردستان حکومت آنزی هر دو پارتین مزن هزن پیشمرگه بکن یک و وانزی گوتیه کو وزیرت پیشمرگه گوتیه کو حتی مها آدار آنزی حتی آبین دنو چند خواندن یکی تیه پیشمرگه ای پیک وره ابزی داخوازک کوالیسیونه داخوازه امریکای داخوازه کردای جبو یک ریزیه کرده وقتا قوت بن امی بکاربن ایدی دوستمی بکاربن گلمه باشتر بخابتنها مامۆستا نایفانی زمان کم انسان هنکو سەرۆککۆمارێن دەولەتە ئەنزی وەزیرێن دەولەتە ئێک بە ترامپا کارن دانۆ بستیدن یانێ بنومنانە مەرف کارە بوان ناو بکە مەسەلا لە ئەوروپای ماکرۆ وەک هەواڵێ ترامپ تێناسکردن هەبدوو دبینن وەک هەواڵ هەڤرا قسە دەکەن سەرۆکی ناتۆی نو سەرۆک وەزیری هۆڵاندای کەم ئەو سەکرەتەری ناتۆی نو ئەو وسایە یعنی کێم ئینسان ژە ئەوروپا هەنەکو دیرەک بە ترامپا وەک هەواڵ دانۆ کارم بستێنن نەتانیاوزی وسایە سەرۆک کۆماری تورکیە بمەهایە کە تیە ڕێزەی گەلە کەس خستنە دەورێک و تەرمیم بستینە بکارە بە گەل ترامپ تەلەفۆنێک بکە ئیڤیدی کم ستاندناویە تەرمینە ئینزی درێژ بە gelek zahmetiye dikişîne lê em wek zanin tesîla İsraîl bi rastî ser Amerîka mezin e û berê vê çend roja Trump got zêde di raya giştî da belav nebû gotin gaza xirab bûye ez bawerim komîsyonekî li çûbû raporek xwe amadekirin gotin Gaza sedî not infrastruktura Gaza xirab bûye heta avakirina wê 15 sala gerek bigire û Trump pêr wez bawerim got baştir e xelkê Gaza biçe Ürdün, Misir belav be em peywendiyê dane ku vê xelkî li wê derê belav bike ez bawerim planek wisa were pêk were İsraîlê zê bikare nefesek bigire çûnku Gaza erdek axa gelek biçûk e eger ku çareser nebe evê 10-15 sala carek evê şer şanî bide û tevlî hûnek ê çêbe însanê bimirin û gelek eziyetê were kişandin ez bawerim wisa bibe lê Trump her çiqa yekcara dibêje mesajê dibe Serokvezîrê Serokkomarê Tirkiye hevalê min e lê aliyê din zî
برێک ببە سەرۆکی ئەمریکا گوت بنابێنە تورکا و کوردادا بە 100 ساڵە شەڕەیە دژمنی هەبن لە ڤاتنە وانزی بچێک زەحمەتە یعنی هایەوان یەکی پراگماتیستە وەگوت تجارە بە زوانێمە دوێژن جانبازە گەلێک ناو لێکردن لێ هایاوێژەوێزی هەیە عقلداری وێزیە لە بەڕاستی ئەس دەبێژم وەک مامۆستا زیانی زمان کورد یەکرێزیە بکاربێنن و بۆ عقلانە خەباتە خویا دیپلۆماسی ئەو بکن ئەوێ بە ترامپ وازی و بە وڵاتێن باشوور وازی بکاربن دانوستاندنا خۆ هین خۆرتر بکن ji bo destxistina mafê xwe em ê pêşkevin ser tesîrê ser Bakurê Kurdistanê em nizanin ji ber ku em ê erê ser Bakurê Kurdistanê ew bikim ez ji kek naîf ewlî dest pê bikim em wê mijarê jî dixwazim kek naîf bêguman Rojavayê Kurdistanê bi tena serê xwe mijare ne mijarekî bernameyê gelek bername pêwîst jêrçêbû û divê Kurd viya bidomînin lê mijara Bakur û Rojava bi hev re girêdayî ye û aktuel ew demekê li Tirkiyê behsa pêvajoya nav lê nekiribûn yani behsa pêvajoyek daha dikirin hin kes digot çekberdana PKK hin digot işte ewlî bira gav bavêjin û rêxistina xwe fesh bikin û rewş hatî qonaxekî nû û duê qonaxê de bi bazariya Rojavayê Kurdistanê sekiniye yani Tirkiye jî gav naye avayîtin hevdîtina bi İmraliyê jî berdevkê hikûmetê Ömer Çelik û ev hevdîtina ka sekinî yani besê divê Abdullah Öcalan daxuyanî bide û derheqê rêxistina xwe tiştê dewlet jê dixwazî bike dûr de xetmandinekê ye û mijarekî din lê pirsa Bakur û Rojavayê Kurdistanê û daxwaziyên Tirkiye û ev jêr dibêne pêvajoya aşitiyê ya jî pêvajoya çekberdanê cerabê te vê yekê çawa şîrove dike kek naîf ew ê ji vir ji boî Bakurê Kurdistanê tiştekî derkeve ya jî Bakurê Kurdistanê wek ji boî Kurd li Rojavayê Kurdistanê xwedî statû nebin plan û proja dewletê ev ye li Bakurê Kurdistanê ji nişka ve de vê daxwazî pêşkeşî raya giştî ya Tirkiye û Kurda kirin işte bira Abdullah Öcalan were meclisê bipeyve ya jî hin Kurd hin heqê xwe bi dest xînin nav lê nekirin lê wiya wek îma dikin lê êdî derketî ortê û eşkere bû mijar tevayî Rojavayê Kurdistanê ya jî tu berava jî wî difikire em tev gudarî bikin kek naîf tu çawa şîrove dik gelek spas berê ez dest bi bersiva vê pirsê bikim bi destûra we dixwazim tenê peyvekî li ser mijara Trump dîsa ew bikim wên ziman yani ewa min tiştekî min dixwast ez bêjim ne ku Trump ew yani li gorî siyaset û dîplomasî yani mercên û hişmendiya siyasî û dîplomasî a klasîk em nikarin tê bigîjin ka wê Trump çi bike an çi neke ji bo min got Trump ferhenga wî heye dibe merî bikeve nava wê ferhengê û bi şeweyê wî siyasetekî bixwaze hem siyaseta wî tê bigîje hem jî siyasetekî baş ji bo xwe bi rê yani wêne holê min dixwast ez wisa bêjim niha pirsa we ku em bizivirin pirsa we dersiva pirsa we bêguman ana prosesekî yani ev mesela ku ev nayê bi navkirin ji xwe aliyekî vê meseleyê yani prosesekî jeopolitîk e yani tenê li Tirkiyeyê nîne li Kurdistanê li tevayê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê li rojhilata navîn de ye yani prosesekî ava tê holê mesela prosesa jeopolitîk
پیواژوی ژئوپلیتیک اوه کو او جته دو واته جبو ترکیه برف کاره بشه یک دولت ترک اندی نکاره لسر دجمنتیا کردا و نچرسریا پرسکریکا کردا و انکار کردن مافیوانی نتوی ادین نکاره کریزی کد نابیدای وان کریزا چارەسەر بکە ئەم بێژن کریزا سیاسی کریزا ئابۆری کریزên ژئوپۆلیتیک یعنی ئیمکانێک کت کەبێ دەستێوی نکارەوان ئیمکانە باش بکاروەینە و gelek tiştê dinê yani ev dinamîkî herî mezin e ji bo destpêkirina vê projeya ku hê kesî navlênaniye navlêdananiye em bêjin projeya ژئوپۆلیتیک an jî prosesa ژئوپۆلیتیk a didiya dixwaze ku digel ku nikare vê meselê yanî meselê xwe bingehî krîzê xwe bingehî çareser bike bê çareserkirina mesela Kurdistan jî hewl dide ku vê prosesê bê ku guhartinê mezin di nava rejimê de çêke bê ku nasnama Kurda bi awayekî fermî naz bike bê ku statiya Kurda yani bipejirîne an jî qebûl bike bê van guhartinê mezin çünkü evana gişt van guhartina gişt di eslê xwe da guhartina rejimê pêwîst dike ku rejim bi xwe ev rejima ku ana li Ankarê hatiye avakirin rejima Bahçeli û Erdoğan û dewleta ku wan avakiriye gere ew rejim bê guhartin ku mesela Kurdistanê jî hem li Bakurê Kurdistanê hem Rojavayê Kurdistanê bi awakî çareser bibe û evekî nû prosesekî nû bi Kurdara bê li darxistin wan her diya naxwaze ji alîkî ve bingeha krîzê we krîza wê dewletê bingeha herî sereke dinamîkên herî sereke neçareserkirina mesela Kurdistanê şerê ku li hember Kurdaye 100 salê wan 40 serê dawiyî û wan 10 serê dawiyê jî ne tenê li Bakurê li Bakurê Kurdistan li Rojava û li Bakur bi xwe jî şert demeşîn yani yek ev sebema krîzê lê naxwaze ku rejim bê guhartin û Kurda mafê wan nas bike di nava van her du ewan da dinamîkan da ev proses dest pê kiriye ji bo wê jî ev proses hê prosesekî vekiriye ka wê çawa bibe bi kîjan ewa bibe ew daxwaziye ku dixwazin dibên çeka berdin em ê we ji holê rabikin xwe fes bikin ji perdeyekî gelek bilind van tişna dibêjin ka wê kîjan encamî bigirin dîsa carek dinê em tên ser tiştekî dinê tiştekî ku me gelek cara behs kir bi hevra ew jî li gorî baweriya min destê wan neha qas xurt e ku karibin şerê Kurda li sê perçê Kurdistanê bi kêmanî şerê Kurda bimeşînin lê hewl didin xwe dixwazin vê encamê bê ku rejîm bê guhartin bê ku mafê Kurdan bê naskirin li gorî xwe bi dawî bikin dîsa jî em tên ser ew ê gelo ew ê Kurd çi bikin yani hêzê Kurdistanê ew ê çi bikin siyaseta Bakurê ew ê çi bike Başûr çi bike Rojava çi bike bi hevra ew ê çi bikin diaspora ew çi bike dibêje em ser vana bipeyvin yani meriv dikare yani ewa dünyaya da çi dibe çi nabe bi saetan li serê bipeyve em serê dipeyvin ji xwe lê wextê meriv li ser ka ew ê ev hesabê wan pêk werin anên ew niyetê wan ew ê serkevin an nekevin ew girêdaya bersîva Kurdayê hevbeş û marîfeta wanî dîplomasiyê xebatê wan û siyaseta wanî ku bimeşînin ez wek mînak bidim mesela li gorî baweriyan heta ana raya Kurdistan bi giştî li hember êrişê Tirkiyeyê rojane û hovane li hember Rojava diaspora jî di nav da em jî di nav da dengekî xurt û baş neda yani dibe Kurd bi heman hêzên xwe bi ewê xwe çi destê wan da hebe bi awayekî bêguman aşîtiyane bi awayekî siyasî dibe vê hêzê derxin holê û dibe
yani mobilizasyona xo bikin û vê xebatê bimeşînin ji bo ku em dikarin bêjin ew encam ew fırsatê ku hatine û derketine holê em dikarin wan fırsata ji bo çareserkirina mafê xwînetewî a jî çarenivîsa Kurdistanê bi kar weynin bi awakî baştir. Baş kek naif gelek spas kek Mehmet kek naif ji pirsa wî em ê werin ew ê ji nîrxandina wî pirsek û kek naif dibe hewqa tişt çêbû lê diaspora Kurd li hemberî ev bûyerana û bûyerên li Rojavayê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê dengê diaspora Kurd dernakeve vê pirsê girêdayê cenabê te rewşa Bakurê Kurdistanê û banga Baxçelî û pêvajoya piştî wî hatî çawa şîrove dike em wiya gudarî bikin. Fermo kek Mehmet. Pirsane tevayê kek Sirac yani tenê problema organizasyona diaspora nî Ahmet tevayê belê kek rejîma Esad meheku nîve rast e daxuyanî ji bo çapemeniyê ji presê konferans tiştê wisa hatine kirin civîn hatine kirin karê dîplomatîk hatine kirin hevdîtin çêbûye lê xwepêşandinê mezin nebûne. Mesela Nevroza îsal 22 Adarê li ber dibêjim li Kölnê em ê 20,000 biçin Köln Deutz em ê ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo Kurd bikaribin statû bikirin em ê hem pîroz bikin hem zî xwepêşandanek êpîk were ez vê karim bêjim lê Bakurê Kurdistanê tiştê ecêb em vê piştgirtiyê ji bo Rojavayê Kurdistanê nabînin. Em dibînin ku İslamîst xweda par ji aliyê dewletê tê ew kirin 10 hefte carek li Amedê û Batmanê dimeşin bi alên İslamîsta bi alên Filistîniya lê Kurdên welatperwer ji bo Rojavayê Kurdistanê dernakeve soqaxa û nameşin. Tiştê ecêb min ciyek xwend meşê Amedê teybet ji aliyê di waqfan tên ew kirin organize kirin û sedî not kesê ku tên meşên Amedê û Batmanê ji der tên yani belkî qismek wan ne Kurdin Tirkin bi erebeyê xwe tên ji minîbûsê xwe alê xwe derdixin û dimeşin yani wek mînak rast e ev ji bo Rojavayê Kurdistanê piştgiriyek xurt pêwîst e. Mesela pêvajoyê ez nizanim pêvajoyê çi ye yani Türk nav lê dikin divên pêvajoyê 10 sala carek pêvajoyek derdikeve Rojava me hûn zanin 2003 dest pê kirin pêvajoya yekemîn gotin bira PKK çekdarên xwe ji Bakurê Kurdistanê derhemiya bibin başûr sorokê wan ucalan bang kir hemû çûn feqîr û gelek xort û keçên me rê de hatin kuştin bi sedan kesê bi wextek sînor derbas kirin hatin kuştin bila sebeb çi pêvajo bû me fêm nekir 10 sal şûn da 2013 pêvajoyek nuh dest pê kirin ji bo gotin navê wê çareserî lê kirin encamê wê de 35,000 xort û keçên me hatin kuştin û bajarê me ku destê Kurda da bûn qawîm avetin ser tu fêdek negîştin me çi pêvajo bû zî me fêm nekir kek Mehmet cenabê te tiştî yan diyaloga pêvajoya ser nû niha Abdullah ê piştî 15 roja ê were beterkeve televizyonê dibêjin em ê dengê wê bibîzin hêvî dikim derxin ekranê em bibînin çi dibêje yani ne pêvajo navê pêvajoyê bixwe ne pêvajo ye pêvajo mesela dibêjin bira Rojavayê Kurdistanê statû destê Kurdan dernekeve pêvajo ew e ji ber ku dewlet dixwaze ji ber ku Baxçelî û Erdogan dixwaze kek nayî ez tiştek bi tera vê noqtê de parva nakim mesela ne mesela hikûmeta Baxçelî û Erdogan e mesela dewleta Tirkiye ev 100 sal e piskirêka Kurd û Kurdistanê li Bakur heye li yani ev tu piskirêkin lê bi hevra girêdayî ne
هي مثلا رژیمیه يعني ما فين كردا افسد سالكو هاتيه بارباكرن هاتيه جدسوان ستاندن وبيشيا چارانوس امازي هاتيه گرتن مثلا كي دولتي يعني اباكرنا دولتي جبت نكرنا ويكنا تنكرنا كردايا انكار كرنا كردايا بيجا بباجوا انو كك سراج از بخو یک عالی دبینم از دبیجم ترک کتنا تنگاسیه ترک قرطا اجالاندار دخن پیشیه اوزی زیده فیده نگی روجوای کردستانی هیوی دکم گزاری آوی نکن و هیوی دکم هیزین چکتازی بیجن خودی رازی سروکی مگو لی هم گزاری آوی نکن یعنی همه نتیجه زی ببینن اوی بانگی خو بکه از بخو دبیجم اوی تو تسیره نکه او پیواژوزی وک هاتیه تک بچه. باشه. از ابیچ مالی کک نایف چونکی کک نایف تا او کی جرگو او دوی او برسی واخوا بده لی بری کک نایف برسی واخوا بده پیواژو یک تی جیاندن استراتژی و داخوازیا دولتا ترکی چه دبه یا جی دولت دنا چه دبه برابه به کرد ملتێکی تێکۆشینا ئازادی و ستاتویە دکن دیالۆغا هەری خراپ ji bê diyalogiyê çêtir e yani ev diyalogekî ya jî ev bangekî mirov nikanibe pêşhukmî li hember derkeve bêje ku ne vîrengî ye divê mirov li bendê bisekine lê divê mirov bi hejmendiyekî neteweyî ku nexşeriya ku rêzdar Serok Berzanî û rêzdar Mazlûm Abdî diyar kirine divê hejmendiyê mirov tep bigere û ji diyalogê re vekirî be dijberê meriya bi şiklekî din tep bigerin kek nayîf tê çi bêje di pirsa kek Mehmet û îtinê te divê mijarê de çi ye? Belî niha bêguman yani devleta Türkiye min wî jî anî ziman lê divê yani îro devlet di destê Erdoğan û Bahçeli'de daye yani gelemer wî jî bizanin be ana bi her awayî ji dadgehan bigirin heta siyaseta navnetewî siyaseta di hindir da li ser eskeriyê li ser aparatê ewlekariyê yani her tiş destê wan daye ji bo wî bêguman devleta Tirk wek evekî entîteyekî lê ew tê guhartin mesela 20 sal berê em bêjin Kemalîst bûn leşkeriya yani leşker bûn Kemalîst bûn ana konstelasyonekî nû çêbiye ew jî min gelek cara jî hem nivîsê xwe akademîk û ne akademîk de jî anî ziman li gorî min ana rejimekî îtihatçiyê nû me dikare bêje rejimekî wisa li Tirkiye heye van 8 salê 10 salê dawiyê û ew jî halê hazir ew da di direksiyona wî da di ser wî Erdoğan Bahçeli û beşekî jî Ergenekon an jî hevalbendê wan hene yani koalisyonekî heye ku ana devletê ew dike di destê xwe da divîne lê siyaset yani tiştek îro dibin û tiştek 1920 piştî 23 bûn ji hev pir ne cuda ne di eslê xwe da wekin yani armanca ku Kurda wek netewekî çünkü prosesa netew saziya Türkan Farisan û Ereban li her du li Iraqê û li Sûriyeyê wek prosesa netewkujiya Kurda hat meşandin li ser wî ava bû yani ew netewsaziya xwe li ser netewkujiya Kurda ava kirin ji bo wî di bingeha wî ye da siyasetên kolonyalîst hene siyasetên rasîst hene û hişmendiya devleta wan jî bi vî awayê ava biye yani îro wextê tu li rewşê dinêrî
لکردستانی و دما ام بیشن تقریر سکون 1925 و پشتیویت دیبل هب جدایتی کی مزن تونه شرط دنیای هاتنه گوارتن پوزیشونا کرده هاتنه گوارتن وانا وک مگو یعنی هر هم د خباتی خوی اکادمیک و نه اکادمیک داشی به هر وسیله تینیم زمان راسته یعنی شتیوند بیشن مثلا از باردکم لسر کا ایرو چیت قومه نوسا یعنی دوی اویدا پرساول سروی بو بله يعني بروسيس كي وك مجود بنجا خدا يعني أنا دويم تشتكي جلا تبقي جن جوري باوريا من چارنویسا کرده ایرو لروجلات روجاوای کردستان تی نفساندن نتنه روشا با کور ای باشور بخوشی جبوک استاتیه کی پیشوتر به دست خود بخواه و وی استاتیا خود پیشو ببه اوجی ده اصل خدا لگوری باوریام گریدای کاوی روشا با روجاوای کردستان چاو ببه دم وان 3 سال پیشی آمده اوی روشه کی چاوا داری هوله استاتی کی چاوا و چه بوه اوی خبات کی چاوا بمشاندن سیاست کی چاوا بمشاندن جبویجی لترکیه بخواه لباکور از گوهرتنه مزن آنا دوی اوهادا دوی پیواجوی دا گوهرتنه مزن از نل بندوان گوهرتنه مزن دبکو شرطنه وک نورمالیزاسیونه کی چه بوه زخت و ظلمه لسر کرده لسر شارداریین کرده لسر سیاست مدارین کرده لسر روشنبیرین کرده لسر زمان کردی دبکو دوان دا او زخت هندک کم ببین لی پروسیسی که کتبیجی او کرد جیرو حتی چند مهدنی مافی خو با بنگهی بدست بخن آرمانجی که وساتونه جهلا و دولتی و اقتداری و پروسیسی که وساجی آنا تنه لگوری که ادبینیم لگوری که اتید گیجیم تشتکی وسا نه خویایه و نه زلاله لگوری باوریم لی او ناوی واته که کرد نکارن تشتکی به دست بخون انجی کرد تهزه کی وان تونه کرد تنه اوی ببین وک چابیجم وک اوبژه کی سیاست آوان نه تشتکی وساجی تنه او دیسا گریدای به کردا وای گریدای به جواکا کردستان وای به سیاست کردستان وای و به تبعیه کردستان وای یعنی اوه کی دنیجی تشیکو مرفته دیگه خویای که هی لسر چارچوا کا اوه لسر کیجان بنگی لحوالتن چه بوه اوه روشا روجاوای کردستان چوا جهلا ترکیه و به پجراندن خویای که لسر وی مجاری هی لحو نکرنه وجبوی جی حتی انا تشتی که هاتنه گوتن جی وکوند زانن جرایا گشتیرا ناتنا آشکره کرن و تری امدکارن لسری سپیکلاسیونا بکن بیجن اوابو انجی اوا نبو لی خویای که هی yani pırsa sereki ev rejim ev devlet naxwaze be yani guhartine mezin bike jibok ev mesela Kurdistan'ın çaresel bebe dibece ev rejim bir avab mine guhartine bingehi çenebin Kürtçi xud nava liser de çarçeva neteva Türk da dibine وك كم نتوكي وانجي وك كم ناسنامهكي خدوي چارچوبه دا اوان اوه يعني پروژکسیون اوان اوه تشتك او دخوازن اوه يعني نه چاره سریه کی بنگهیه اویا لگوری باوریام زلاله لگلو هر تش لگوری داخوازی دولت دمشه لگوری پروژکسیون اوان دمشه يعني براستی هاوقاس قدرت آوان و قوت آوان هی کدکارن 40 میلیون کرد انجی 3 پرچه کردستانه انجی 4 پرچه کردستانه بکن بینه باندورا خو و بیماف بیلن نه تشتکی وساجی تنه بگو باشه وقتا مجی گلک درباس بو از پرسین تماشاوانا نگرم ببورینن
از برنامه کتم و یعنی دوی پروبلم کی تکنیکی چه بو از گوتنه و ایتالیه بگرم که من تشت کو تجبیر کرده تو تخازه لزیده بکه توجی ام گوتنه ته ایتالیه بگن و هدیه دیم داویل برنامه خو بینن اف مجارا روجاوای کردستان یه باکوری کردستان هین امی وقت بگره امی جاره کیدن و مجاره جیه مایی امی بنرخینن فرمو کک محمد بله کک سراج جبو چاره سرکرنا پسکریکا کرد نه کردستانه ترکیه کار گاوا بیشه 100 ساله گاو نابیتن یعنی وقت کوتن ناساما کردی مافین کردان نهاتی دانین ترکیه بخوازن کاره او بکن وان ناس بکن ناساما کردا زبان وان ناس بکن کلتورا وان ناس بکن نزحمت لی او نخوازه نیتکوانی مسازینینه جبوی هرچوقا مثلا به پیواجوی از به گریداییه چونکه اجلان دبیجه برا گارانتور یان دولت مزن نکف نوامه دبی ترکیه به نوا خدا چاره سر بکن ترکیه 100 سال چاره سر نکریه ناکن نیتکوی زیتونه جبوی مسئله گارانتور پیوسته جبو روژاوازی جبر کو ترک اریش روژاوا کردستان نکه گارانتور پیوسته اولاتی که من بحث کردم کارن تاثیرک رولک مزن بلیزن احتیاجی همه هیه روژاوای کردستان ازی گرک دستلاتداریک هیه رفورمک چیبه اپوزیسیون پیشمرگین روژ انکسه آن پارتین دن همو وگرن همو تبین پروسسی ببین و ریک وبکو حمالاتی می روژاوای کردستان چونه ترکیه چونه باشور کردستان وگر مولات خود چونکو گلک آخامه گلک وارمه کرد جاری دموگرافی دا کیمن یعنی اجمالاوان کیم و یعنی تنه آفرینه سریکانی دردین لقامش لوزی و سایه اف حمال ولاتی ما وگر مولات خود لگرک اوزی گارانتوریزی دخوازن جبر کو شر نبه جبر کو روشوان باش به از ویدی کم دما پیش افغان شبو یکی تیورن آبیتن ولاتی ما پیش و بچه شر نبه پیشی ترکیه ورا گرتن و کردستان روژاوا کردستانی بگی استاتویک به استاتویک فدرالی و تسیرک برچه کردستانی تنظیم بکن. گلک سپاس کک محمد مالاتا وابه کک نایف گوتنه ته ایتالیه تشتی کو تجبیر کرده گلک تشتی ام سر بپیون لی دوی مجاره ده تشتین کو تتخوازه لی زیده بکه ام تگوداری بکن فرمو کک نایف بله تنه دو گوتنا که ده بری جانی زمان دخوازم دوباره بکم چرانیوسا کرده ایرول روز آوای کردستان تی نلساندن و پاراستنا ستاتیا کردستان و یکتیا روژاوای کردستان و ریزگرتنا وان و یعنی اواکی هلبش پاراستنا تمام کردستانه توی هر چهار پرچه کردستانه جبویجی دبیر گوری باوریا من هر کس لگوری وی اوی نزدیکی به مسئله بوده و هیویدارم که نوارای گشتی داشتی او هشمندیه که وسط چه بوده و کردستان باشوری لروجاوای کردستان دکاره استاتویی که خورد و پیشوا به دست بخه اوجی بوده وک میناه که دویمین و گلک باش جبو چهار سریع مثلا کردستان به توایی گلک سپاس کم جارکتنی از سپاسی جناب ودکم هم بون میوانی ما و مبهره صحبتك خوش کر لی امراسی پروبلمه کی تکنیکی بون لی بورینا خوش و جه توایی تماشاوانان دکم برنامه کی برهمدار بو و گلک کیف خوش بون پرسی دمک دریج ما کک نایفشی دی بوی کردیا و خویا زلال و خوش بویرا شیروه کر کک محمد ذاتی هم ناس کن اوجی گلک برنامه ما دولمنتر کر و ما وقتی که خوش به هفره درباس کر تماشاوان هیجا ما بدو میوان خوی هیجا روژه و نیرخاند
gelek fikrên balkeş û tespîtên balkeş anîn ziman bihêviya ku hêviyê wan daxwaziyê wan li saha siyasetê li Rojavayê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê bicî bînin her du mîvanê me jî ji bo yekrêziya Kurda bangek kirin ew banga wan banga me ye jî bihêviya ku xeyalên me hêviyên me li welatê me pêk bê û Rojavayê Kurdistanê bigê azadiya xwe bigê statûya xwe ew ji bo me mizgîniyekî mezin e heta carekî din bimînin di xêrê xweşiyê de şev baş.